Jinggeli ki MDC liang persya mentah kentam ibat titos berkongres kalong tik kumbaki keli yaladihi ne ka isi barim bamai don balong kledo ngakwa pantip balai ibat titos isngau lengok bayak tau isi ke VPP HKHEDC ka jingkeren chung i kalong tik kumbai uroid yupai ba ye pencop dan borom MDC ke VPP ni tinggal tikana bat kemen ngim sngau lengok syu ikane namar ni chet dari jingsyania bat kurkom kebadai undang yalam liang persya MDC seorang rapat wala berten hakilat patai kubor ko kendang ya ka executive committee isi petemai halo kayok kami jam ki kon samlah cai bagade ya kata kapang ngasukwa tip hakapor jongpi komu CM pitap kam kumno bat hakano kerukom labu jingkeli kan nungut pila dep tap mano kita kibiyo mano kita ke pitap kam HKHEDC hakatu kapor jongpi hatu pilayat ket kum ki kendon pendrukam hatu dan kendon ni pidon lagi jong ki kendon labu biang kejengkeli yang bun ki jengkeli su cuba tang gini kendiat adang katai le se kecing kenteu kerdan kana ket promotion yakin ang tre hapok ke HKHEDC ping cengan hitiau kani ya gere ke kerwo keli jengkeli jong wei breu hapok Facebook persya ya arngut ki MDC berim ki badon haduk mentah hapok district council bagi belum tengru ke CM ke council bat ke bau labu jengkeli yaki hatu mapi ki pat ba ke sngap pis hukum no halor kan ye ke kerwo balabu jengkeli persya ikidai ki CM barim ke HKHEDC kulish bun